پرانسیپین کد بیرنامه انجمن سوریه دموکراتیک و پارتی ایراده گلیری ایراده شعبی دا هاتن اون سوریا نو یگرتیه دولتک دموکراته و کهویه جواکی پیکتینه و شانازیه به پیکاته این خوین کرد عرب خرستیان آشوری ترکمن ارمن و چرکزاندکه دستور سوریه دموکرات نناونده گل لنافچه اینخوا دستلات اینخوا بکارتینن سامان ولات و که هفته نداوش کرن و تنید پرسین دروا بروانی و آبوری دا ناوند خودان دستلات به چارەسەریە سیاسی تاکەرەیە ji bo çareserkirina krîza Sûriyê li gorî biryara navdewletî ya 22 54 bi dawîanîna hemû dagîrkeriyên li Sûriyê û derkirina hemû hêzên biyanî ji nav axa wî welatî dewleta welatîbûnê tekeziyê li ser perrengiya civaka Sûriyê dike û pabend e bi çareserkirina pirsa Kurd li Sûriyê li gorî peymanên navdewletî و دستور جی اعتراف به ماف کردان و پیکاتای دن دکه ریوبری خسر لباکور روجرات سوریه دوی دمیدا پیوستیه که دوی لسر آستا نشتمانی وره پیش خستن ارتش سوریه دستگاه که نشتمانی به و دوی تنه چک دست وان دابه آنجی ارتش دابه و دست خوانخ ناف کاروبار سیاسی و دوی هیزن سوریه دموکراتیک لگوری مکانیزمین کل هفکرن لسر وره کرن تبلی ارتش سوریه ببه انجمن سوریه دموکراتیک و پارتی ایراده گلیری و راست پیوندی دابن و هر دو آلی تکز دکن که پیوسته کار هفبش بکرن جبو انجمن سوریه دموکراتیک تبلی پروسه سیاسی ببه ده سری داجی کمیته دستور سوریه